Grakshal hora astobal thungnokhlawa CAA implement khlaijakmani yakulo khadumani phunuk TSF manjakha TSF town committee ni joto adongrok Shal kolokma sekang parlamento CAA pas engjak tongmani yagulo kaisa rules namjake tongmani bisibrini yagulo tangsalo barat hakotoro implement khlai rijaka CAA tangsalo CAA no tei sakbai thang Twitter ro tweet khlai saklaikha barat hakotoni Home Minister Amit Shah aro sijak tongo 2024 bisini 31 December talni bisingo fatarhani fainai rokno rijaknai barat hakotoro citizenship hanai aboni yagulo barat hakotoro ganangai nukjaka ufla kafla abo haikeno Grakshal hora astobal thungnokhlawo CAA implement khlaijakmani yagulo khadumani phunuk TSF manjakha TSF town committee ni joto adongrok aboni yagulo koktoma thumnai rok bai koksanani thangai TSF town committee ni khoroksa adong sawai khanarkha hasteni Tripura lukurok CAA no gosia hanai buskangni salo abono tei choba kotoro ongkhona nangkhe tiar tongo TSF hanai je barat hakoto kaisa notice jari khaimani notice jari khaimano जों थानाय 2019 जों गुलि बसाखा मादाबारिwo abono rgai mia je pass khaimani binno जोंङो tiba hasewo abono implement ta khaidong abo implement khaike जों TSF tongala tai o hani gusa de tiba sa bo chop tongala abon bage chintini je mia memoriam nokhomani je pebono chintino soklakya agam dinon rok pomhai protest rok khani nam hangong जों tabok to jodi implement to khayake जों tebo bodo nang start hanai जों hain chuk tongala TSF o tiba hawata जों saimi abotni olo जोंहा समनि पक्षनाय ताइ तिनि जों जतो नोटिसो जतो स्टेट तंनाय आजांगनो जों पालाय दङ दिना तिबा जों आगरतला फलायका अ सानि मिनिटो आस्टबल मजन आगरतला अच्छा आगे कबांमा पॉलिटिक्स थंगरनाय रक मादो बारि ककजाक माने आ ककरक्ति सावै कबांमा थंगरन बेटा रक ककति साजाखा जे पॉलिटिक्स लीडर फिया आबरक्ताबो बीजेपी रक बाक्सा हाबै थांनायखा आमरावनो ताम कक खसारम जों आगे जे कक सारि थंनाय रक आव आबो तामन कक न चिनो तिबा हासेव जों तो तिबा नि बागे जों खाइनो फायो जों आबो जों ताम बीजेपी ताम आईपीपी ताम CAA ताम कांग्रेस जों नाया जों ताबुक जे मानसिन TSF जों आगुइ थांनाय ताइ जों आबोन खसाव जे चिनि हासेनि लुकरंगा चिनि लगे तंना बागै Omo chini tiprason bagi saya virus ini sing hak layo. Oh virus omo corona selepan danger. Corona kai teruk hiu omo kai cengno kai tebo borok sebungai cengno borok songka kom kai cengno betanani kai saya naimani. Cengno bill no against klaye. 2019 simen ceng omo khorang kisi khalayo. Ceng guli bosa ka ceng TSF ni movement no ceng tiprasara guli bosa ka tokon ceng bill no bago tiprahani repeal claim aku ceng Indian government no omo apil khayo je. Oh bill no tipra jo implement ta kharinan thun. Mia ceng nuk aja Indian government kaisa dokumen kaisa publish claimani a dokumen ceng tini oppose klayo ceng amno sejao ceng amno selango of dokumen ceng tini o jagawo Indian government note Tripura sarkar no ceng phunuk ceng bill oppose klayo aja tomo nomo chalo ngui thangka engkha ka thenanga Tripura sarone bomhai hamkai rok na ba bomhai kebang mu rok no Tripura sarone kebang mu to ceng saimano omo bill tam clearly ceng saimano CAB mane CAA mana fatarhani je borok khanya rang no citizen nani Indian citizen nani jing je jaga nukja ko jing Tripura hawo jing Tripura saro je jaga jing majority tamo jaga jing minority ni thaka teruk a jaga bisingo tiso bill no Tripura te implement khlai dikangai o bobis Tripura saro je bobis tomani jing tebo tebo tumai thanai amon jing Tripura saro bage belai jing jal jing songkhate kamung thanai teruk jini government policy ni tebo jing tebo tola teruk thanai a siere so ba age kabama om hai kok sai thang katabo MLA ro montri ro thama khabro no to bom hai kok kasana mu ang MLA minister nomon kabunga mo tungje o CAA no jing politically issue thini wansu yawoi jing choi chini Tripura hani indigenous borok even Tripura sarok simia o hani je bubuni borok tamani bong bagi bo bill belna haini hani sing thak layo so omono politically issue hani wansu yawoi choi demand hani wansu be assembly ho central minister bo yang PM ba yang home minister ba asugui omoni ke solution Tripura implement khaya natai omono salnang thune ang omono appeal khena mo awa to mia notice kar jaga piaba mo jati nongoi thangka 6 sutulo bode khop jangnai
जों जा साइमानानै सिदै हिंखाय जेफोर जों TSF 2019 जेफोर मुभमेन्ट खालायखा जखन इन्डियान गभर्नमेन्ट बाय अमने तै मिटिं चापलायखा टेबल टक जेफोर होनखा आफोराव जों खालायमाखा जे 6 शेड्यूल एरिया वो अम इमप्लीमेंट खालायजागला थिया बाचिनि क्वेश्चन हिंखाय ओ 6 शेड्यूल एरिया की त्रिपुरानि बायरे दिबा ओ 6 शेड्यूल एरिया वो त्रिपुरानि बिसिङनो ओके इंडियन गवर्नमेंट त्रिपुरा गवर्नमेंट के बाहाय कॉन्फिडेंस साइमान जे 6 शेड्यूल एरिया वो पुनु बरक सिटिजन दिजागला खनिबा बाहाय का कॉन्फिडेंस खालायमान ओंनि मानो बिसिं हाबि सिटिजन मानि थां मानो अमनो जों 6 शेड्यूल सिमिया त्रिपुरा हावनो इमप्लीमेंट ता खायतोन अमनो जोंनि साननो CAA new rules regulation they have issued. We all know that this bill CAA is a draconian bill, and this bill Citizenship Amendment Act it is totally against the constitutional values of the our country, and also it is against of also human rights law, and we strongly oppose this Citizenship Amendment Act, and also the regulation and rules which is issued by the Home Affairs Union Ministry, and we also appeal the citizen of India and also especially our Northeast. We strongly should appeal this bill because this is very harmful for our indigenous people and also for the values of the Constitution of India, because we know the bill which is against the Muslim community and also the Christian community. That is why we oppose this bill, and also we strongly condemn on behalf of TSF and as well as Northeast Eastern Organization NESO. And today we came here to burn this issue rules to show the government of India and also the government of Tripura we are strongly opposed, and we are strongly oppose this bill. Today we here come our town committee TSF and our Southern North and our central committee Southern South, and we came together to show our oppose regarding this bill. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बिल को बातिल नहीं किया तो आप उनका नेक्स्ट क्या बोलेंगे? We are going to very violence because this bill is very sensitive issue. We all know this bill can harm very deeply in our state, Tripura state, and not only Tripura state, as whole India, because as I said earlier, this bill always all around from all sides. This is against the Constitution of India and also against the human rights law. That is why we like to appeal our Prime Minister of this country, our Narendra Modi and Amit Shah to scrap this bill as soon as possible. We Tripura people always peace-loving people. We always make peace and harmony in this state. So we don't want to going violence for this issue. So they should understand our sentiment. They should understand our emotional. So that is why they should remove as soon as possible this bill. Your name? My name is Satyajit and I am town committee TSF president. Asalo CAA ni memorandum laino shogai khadumani phunuk laikha TSF ni joto adong rok. Raja Khorang aguli ni sim pranop ni kokthum Chini Khorang.